Kraljevo, izvolite. U redu, do 15 časova će vas kontaktirati naš volonter i dobit ćete svoje namirnice, vi ostanite kod kuće. Prijetno. Već 7 dana u Crvenom krstu Kraljevo radi call centar za sugrađane starije od 65 godina. Nakon toga mi identifikujemo najbližeg volontera prema tom korisniku, on se javlja krajnjem korisniku i oni se dalje dogovaraju o potrebama korisnika, da li su to potrebni lekovi, da li je to potrebna hrana, nešto od higijene i to se sve kupuje u najbližoj prodavnici samom korisniku. Sa spiskom namirnica volonteri odlaze do prodavnica, a potom sa punim kesama do kućnog praga najstarijih sugrađana. Dobar dan. Dobar dan. Evo namirnice koje smo se dogovorili. Možete? Ovako, to je to. Dobar dan, gospođo, kako ste? Ma kako, pa kad ne mogu nikud da izađem, ne mogu nikako, nije sam dobro. Teško mi je, eto, sve me boli ruke, noge, ne mogu da izađem, da uzmem. Tu mi je blizu prodavnica, ali da vredi, ne smem. Kako izađem, šta znam, možda će me kazniti, otkud znam, penzionerka, nemam para, nemam ništa. Jel vredi ova pomoć deci Crvenog krsta? Pa kako da ne vredi? Kako da mi ne vredi? Sve mi je hvala što ste uzeli, ali eto to što možete, od tih lekova mi je veoma važno da se uzme. Ostanite kod kuće i budite zdravi. Hajde i vi, hvala vi mnogo, ja bi vas uvela u kuću, ali ne smem se. U Crvenom krstu Kraljevo na dostavi hrane i lekova najstarijim sugrađanima radi više od 75 volontera koji su raspoređeni po kraljevačkim naseljima, a dnevno posete više od 300 baka i deka.